Te matina ikol taru tarlitan rat kap maret leti kap man. Taka te web nehu. Nani hirarana tarut ni goram kap maret leti kap man. Te aci bare lihungan te ahtero mutan taka. Te hana hanoa. Ko min tarut ni hunan so bora atle biar map malini. Nane so bora mus misit malitan. I goram kap maret let. Ko mini ni hura maducuk binawukak tini halte kap maharam dahkuru. Bitaka beb mini no nehu. Ko leli bora aga. Entorah mus mansak, kik pinutsum ni kanwan liaga bikan mas. No te wa ora kuna no ahtele liaga. Ras na te balang atsin tarut ni ribora mus. Rat kaman hi ko tewep minini. Rat le rarana ino le liante kapma. Rat padu tsuk tenga. Nanong taranat le biantetma. Takabeb minino nehu. Kot kalu cum ni baleaga bilang buah hal mumu mana kalu nakon buhal bale. Kosak leaga minini alwan kitab. Oh acira pamong diut ngaldan leud nino harat nga. Bitakam goro kitab. Te limalan gahte goro kitab bius pa ora gahmus. Tarut ni ratep mananang binediding katwinaka. Piramu. No. Kusangin kita. Naabali web nehu. Tebu namito tenok. Nanong takate goro kitapte. Mus te luguru rah kauleng. Songo belbeli serana rat min le mus. Bano abinitsuni bidawini rat masliaka. Rat pa matenga. Merani tarut mumu atlita ram leli wasalan. Ramlas biram geket. Arabin go biram gikitliak. Arabep nokoy won biram dang minta ka ketan atlitan. Ramlas yadle manatsi watnede. Ramle leut ni hatses mumunga mahtan baul kisera tenga. Nokap man musa bora ni dinitaka. Taka mahuni ni huramadu cukpamu. Taka mahuni ni huramul mabeni goran uthi masan. Batarut mumu rat padon gongaram utan dalen taka. Taka biaci tegokon bitibadon kapman nga manis kani atlewi noda wasalan atlewi ango watnede mapmanano atlewi ango nanne makapmanong baman kapmate bali mus tisak leren non noa lima len mete aslel wasalani ranwan lekabarada bataka megololoy kidi seranae teleli hal uwati seranae ni huran wasla atlewi nanne makapmanong nite sip malitana Mam cinte tidak mak mam cida. Hana Jesus Christ. Tehi gote matu kidi. Teli noda atrevian. Jesus musawi ketap ukidi ni hutama mulma ben. Teli ap mah teleli ukidi. Tan mas tini mete. No binucuni rat sakwan katwina kabirat mas. Jesus bikat biud nendi surakan ukik. Koyep mini nano. Noktaka nadleli kapman teses mumu. Koyini kabarano kapman. Kuya masana na dinibora atrevian ahmapna. Namalikik na ng Jesus. Binanurang matani dalim. Dawik ni, namdong na mahuliliab may giminanong hatiches mumuran balingoran walu. Baab maha at siya na rabateling gorabat walu. Kamaling nyo kamsak lebini. Bawonan kandi bawo di halte waswas. Bible beb nehu. Halmat po akit nam gab kabis. Baban li kabarada. Halte gab kabis musak lebini. Jesus bihal nanong. Jesus tebeb nehu. Nana na bihal. At si mga matinga bente makniken banante linana. Bible beb nehu. At si balehenge ahmanap top minita ka ukidi. At si nanong hana Jesus Christ. Tia chika ute bulong yo takakikita naman wechikik. Jesus nante. Iko konweb se mini Jesus no kobya chikap man. Bine hulel nuhun map maletsinem. Manalikik palabini iko konmat. Ba iko konwin himotakangan Jesus. Maso non tabiteo kon balekik bimalhikik. No masan muli ento ni komrang matan Jesus. Takabini kabaran kapman serana. Bagon bi molel ki kopya ci teraba
Dan natsirabi liuman tega bisa haram leli. Takaman baskani atrewinan nga minini. Kan bay buaran. Uman tega bisman bawa masakik nga. Jesus nanti man bawa masakik. Maskani masantera ba minikik. 5 lentona nong kon bamdawan nga kumeleli lelian tega Apma. Entra takamal hinomi masan. At siwat nera nelingin ho kong hura lihalah masak lebini. Kono elingin ho tabiteo konon taka muri letsinem. Igona ni man lelikik kon wini halan taka. Kondop top mini leto serana. Man be cikik bimas kanu tororong minikik. Biman leli orang nano komon ngap kabis tere. Kabin hileut ntatet worong muri letsinemi. Kabin hiluh munehu kansak lebini. Kabin himatakan Jesus nante humala masagimi. Bibini kabaran nami kapmaan. Nami masan mulih nano. Kabin hinehu tabiteo konon taka muri letsinemi. Bimas kanon winhi ante was minigimi. Kateling halamiti ahte Apma. Dawik ni koleut ntatet worong man bulang ama letsinemi. Karub mananong ben Jesus. Binebeb min kabukak nanong dinin na mikapman. Malbinih kabara na mikapman. Kan bakal galan. Iko kan barik ni nanong. Man barik kimilenok nan ren. Karuli ni nanong ina misubu. Bikanelingin kansak lebini. Karuep mini Jesus nanong. Subu Jesus kop mananong letsinek. Kolehu kabara no kapman. Iko na namahural lihala mahmasak lebini. Nanwin himutak nga nam nanti Jesus na konwa masanana. Ben kawal nat kita warahe. Bimeres nan letsinek temli bayang. Telivin hiyang tekol metak tegi. Nanong namat keleren serang. Teiran wale, Jesus ratalut ni i temat i umanon taka. At si hanah nekitimas, terong at Jesus top entonano. Teya si kaumasin talut ni, bitay terluman tekabis masin talut ni. Ni ba te tewihin terinante ng leuman i temat non taka. Te teraw ni gono ni mamuliling gono halanumanan sinong. Te bumubaba lehban mugitat Jesus. Bibeb nehu. Subu, kamalingin ho, takatas rokik musip man kumasasaragema. But Jesus telling iluhmunehu, negitimas pati te barite nga leuman yo temat non taka. Mugit luhmulet sinenat si seranae. Jesus balu nehu. Iko kon bawa metak nga, iyo kon barok metak nga letabite o kon non taka. Kon balinggo akon hural minitawid non takaani. Negitimas te baling iluhmut hal tuwas nga. Negitimas beb nehu. Manihala ni gawak na kot sinemadok wakaru. Jesus balu nehu. Kon bat ko hanini. Apma bodi ni mam cikte babi mam cikte. Ba apma bodi tabite konon taka babi tabi tekte. Tega bis na kon kumarok metak yo kumawa metak negidimas. Mura ni batawut mumu ramdap mak negidimas. Ramle luman tega bis tere. Ramdah kuruluh mi halan lelian te was. Baramal ni ko ahuman yo temat non taka biumanat lebini. Halan baleh ngena ko kobo binanteli temam bidatsim. Biligonan temam bidatsim rawrit maut pale bakobo yo komdok. Hal baleh nanti ahtanet mana inucun taka. Anteli ko ahtan bo yo tandok metak. Ikotan bab mangani inucun taka babilil nan ko ahtam didatang amale bora ulmet. Entor ahtan mat batan vanut nila nahut nen bungan man bulong. Taka babi mam sinat sisamba kan wabale. Ni barik pam te kapman. Entor haatsi bo yo modok metak ni bibawara ko barik kapman. Nanong halan lelian harat kapma araban gabarak. Dalek temat pole buknon taka beb nehu. Entor bomo leleh sera balimalen ban mat pometak lelebe. Biwap manako ban mat pometak lelebe. Nante ko nani boba modoni lebe. Binon lelian yo non tonia nanteno. Entoni tamali katris yo lelian non takabalet sineda. Tabawara ko tabari kapman. Manay nehu na ko hatsi manay katris non taka inon. Jesus tebeb nehu. Namdi nedidi ngi ketap. Iko konsawi ketap banan sama lewal. Binan barite nga nelingga barak tekik. Jesus beb ketap na nga bikapinut letsinem. Taka beb nehu. Atsiyah maneli Jesus. Atsiyah maneli Jesus. Atsina nang binaneli imam chinuchuk. Jesus mayat ka kikna nang babente mamah taka.
Jesus maskani masradaan minikik. Iko kon bawa metak nga, batabi teman ba utihi masradaan nga lebini. Kon ba warik Jesus anah man ba masakik. Mudidi ngi katwinut letsinem nano. Kowep mini nehu, kop maletsinet binelehwi gabarano kapmaan seranaya. Bineli nananano nginom tarut. Temlil bayang, temlil bayang, temlil bayang. Meres nan letsnet temlil bayang. Kapman seraban ban. Biwam senan man lop se. Temlil bayang, temlil bayang, temlil bayang. Meres nan letsnet temlil bayang. Jesus teweb nehu, nana nabi hal, binabi metak nga, binabi masan. Atsiman bab matenga bentaka, bananteli nana. Tei mate ba atsibilos, tebab matenga leut kokon yo lem tantaka. Binerok top mini tamako tamrok top mini waluna ramuran. Atsite songo belbeli, bataka te atsite kokon. Tarut ni ratwat suru atsikawa, tirok top non tarut ni mini taka. Tei lima len gohtes kanigelan kapman mini taka. Atsi kaunan tarut ni ratwat sulunong, batet manganes kani gelnan kapmanon tarut ni minitaka, wabane ledambale. Gelnan kapmani nantes kani nong barawan tete bulong, nubat lep kabaran kapman. Atsi kap kauni nan tarut ni ratwat suluni nong, bagoni ni birate yatsi kapman ratpai te atsi te wos nga. Eli ko nanong, bahal te wos tete bulong tarut ni huram mabentaka. Rarana tarut ni ramahutaka, yoram nga minitaka. Nong aran manbanok tenga ba manok nanti ko harang utihi taka morok merelebinya telelitan bibini. No kapman dirot wini dini taka tamak barabalbal. Teyu ko nanong baran bagi talem tantaka nga. Teili kapman nanong taka tesro nutsuna Jesus Christ usip malitan. Tesip ma bimagale wuren no rakapman serana. Jesus tesip ma bibino ratsikawa magale wuren no rakapman minitaka. Jesus te imam cinta ka, banan nga ba te imam cinaci. Ugo nan te imam cinta ka, telep kabaran balbalin kap mana budi maseda bitaka. Entorah Jesus tet kanakon kawalwal igel na narakap man, te pento nanong nihu. Nanong batenok, te limalen ko nanong bimat, iyo bilan buhil mamsu. Te ento nanong baboraru antante ruah te kaulengleng. Balbalah te di korotarut ni dinitaka, lewalintang roan. Nanong temret mau karu. Nanong Jesus telel nok nanong maratisip man nemaleliu tarut ni seranae. Telel ingewa walehu tarut seranae. Nanong kap manah te dine sobot woti tarut ni dinitaka. Nanong tewan gabarak wabale. Teli malen goh Jesus temat biram dipmi. Teiren kacil limalen bimudum rebamul bimusak lebini. Nanong tesak bimusarok benteman lebini. Binanong morok benteman bimudang rohu kidi. Nanong tatpam donia tsika war litan ngan ni madimasen taka bikidi. Taka abeb nehung. Nami kapmain binami wasalan seranay. Nai minih kabaran binan bambin hininga. Leto seranay tamlili kapman. Tap maben Jesus bineuhlelini. Nihun ni malep kabaran iyo ni mawinih kabaran na kapman. Tamlel buhosi Apma min Davidani iyo wali na ramurani. Binewukak tini leut seranay iyo hal seranay harat kapma. Entorah tabinih mutaknan Jesus nante. Nimas kaniro wakte minikidi lemasan. Batane linggotan bal mini lelian terapma iyo winhian terapma lenadamasan. Nanong nanutero lorong binan muegololoan mandile tsineda. Ikotan ling bawara taka ketan lenda winhian. Iyo atsi hamses rahalan taka. Iyo atsi kap kawat litan. Lemtan Jesus Christ. Tamleli kapman banakon taka. Igonan ibuknon taka babep nehum. Atsi bale luhmunante ni mudimasen taka bikidi. At sinanong bahana Jesus Christ. Teskari mamcin yonon masan ukidi. Udnen mulungan man bulong nakahman wa masag waharap mabentaka lini. Igona ni Christ bimasa na hudnen mulungan man bulong morok benteman bimudang raw ukidi leren seranay. Martinabih kol takategit pataban alitaw tahan poliuru. Barendal mani bihawini bihabak ni terok nakon. Ahramat politawaran wini akawet. Tegitan hu. Letsinete na utleng dinini. Ratem tatsi buna-buna sigonani rate yatsi kapman. Ratem tani leut halte sesmumu.
Bare dasira na tidok nokon taka kik binana. Te uap ma bare da tidok nokon. Taka te lilingin loa iyo setan te watsi kuduru ikawatit kot kolsik. Te badaon ngon mat kukawanan ng dini kuduru. Loa iyo setan mat ka tarut ni dini taka. Taka te wep nehu. Namdon nehu tarut ni ramamlu dini lengan loa binamat ka bamlani map mabek. Nanes ronutsuk kuman lelu mana huni. Kamadu saban hege marunutsuk hana Jesus. Jesus teling gabaran utnen lebini benteman dumusip malitan. Tehural masen tarut ni. Te imam citap makiri. Banan nga bate itaka. Jesus babiachitet kolwa wale. Mane liling gomanwa masakidi dini rawan loa. Te i gomanwa masakururu. Te ren wale Jesus temat nokon kawolwol. Barawan metete te bulong hubat pata bale mu. Jesus Christ terumre bamul dini mu yomete. Te ligonan terumre bamul te hirot rawan loa. Goni bitei rot rawan loa terapmak. Bate nehu hubat lelu mana. Jesus barawan ngal sik ngate bali loa. Jesus barawan ngal sik ngate bali loa yo tabitek te atlitan. Nanong korong otop nan go Jesus man goro loa ni bayang. Te ren bale atiterop map maben Jesus. Atsinanong tenga bos pimudas pamlani. Loa haratet kadabo biraton gon hurama kasmani. Loa ni nanong raton gon huramahi. Jesus te tibam takte ninga. Tip masasari atsinanong bimorop top mini. Loa ni karuban dini atsia. Jesus te behunan te mini bite nantenong. Te bibil bale loa ni ramrop salal dini. Entora Jesus map male chineda. Loa ni ranban bayang. Nanong atsia loa ratban dini tip maben Jesus. Bibeb nehu. Kobiwa Jesus. Nanong nabiatsi teraba. Kotesro loa ni nanong bayang dini nana. Nanong namdon go namadah kuru ras na ikik. Kone nok subura danay utnen mulungan man bulong. Jesus biachitet kolsikah tip man hunimawang sakik binana. Iko kondop top mini Jesus. Bineura ni inom subu nanong. Ni manes kani mebean minikik. Manlep kabaran kapman dini lechinem. Jesus barawan ngalsik. Entra Jesus mudi lechinem. Konbam ditenganem taktelo yo tabitek te adlitan. Konbam ditenganem takte Apma bale. Kop mananong ben Jesus pinidah kuru. Igonan kondonin hukumarong metan non dalekte. Man dirada na ebem. Man gitlikik pinebet sikik pindop top korlo minikik. Walun moranon Jesus te yatsi hanah pita. Pita te tironi bam te Jesus. Te doni goni marah kuru rada na Jesus. Te bungwa bale iwel non Jesus ni rangap manet kaya. Rato ni gora mahi Jesus igo ni te inuchuntaka. Ba pita te temtatsi bunes. Bimuling kabarani Jesus. Dad ni natsini ratwep mini pita nehu. Jesus ba biwalu nomoran go kamarong kotwe hu mini. Nomurwe huran ba musawale luhmu. Pita te malu ni tangroan. Te malu ni go taka babat leli roon batet kol. Te wibil bole babep nehu. Jesus ba te walu nokmoran nga. Nat padingan elingi te Jesus. At sihawin bep mini pita nehu. Ni ba biwalu nomoran go kamat kita kotah kuru. Ba pita batem tatsi bunes na ano. Te kamalu ni go ni madangro. Bati te kamulel kat kauleng-leng. Teret bimugala. Te web to kol sikne hu. Nat panite nga nelingi at siya Jesus. Nat panite nga nilop-top mini Jesus. Binat pahural te nga lihalan. Jesus terong tani ko pita te dop-top. Jesus te lingi serap ma pita tetwo. But Jesus te mo'y gololora na ipita. Jesus pati doni ni roon pita batet kol bamul. Pita te kita Jesus ligo ati te gitani. Pita te lingin ho Jesus te mo'y gololora na ini. Nanong ba bora busan te malipita. Nanong te te van silik. Nanong ba te te dutsu kauleng-leng bimwedeng. Te matsubung nan bi Jesus bal. Bi dawi ni ratib mi. Te iren kacil lima len go ate bal. Bimudumure bamul dinut lemu. Igo nan te nichuntaka. Jesus te utih bam la pita nanong. Bimorop top mini pita. Pita te web nanong mini Jesus niho. Mudutsu kauleng-leng go te lingabaran go te duhkuru Jesus. Pita nanong te web mini Jesus niho. Moroni go ne madah kurubam la halantaka. Jesus te web mini pita niho. Namoy gololoy ki kauleng-leng.
Jesus te minipitan mawetsina nong kuman hural bohos di halantaka. Jesus moroni kirin hu roworani mat kolorada nae. Jesus te baroni te kiringan hu tamalinga barani halantaka. Tamaling hu te banu noktengan tamahurali halantaka. Lelen tarut ni muga katikiri. Tarut ni raman hikiri ko tamduh kurutaka. Leto ako entorah tarut ni raman hikiri batamam tachi. Tamga malin go tamadang robine huleli taka hun mawetsikiri. Biento na nong narasuk te kolma pulong. Tamaling hu te banu noktengan tamadah kuruluh mu Jesus. Entorah kumalingi wini nambine waneleli namuman. Tarut ni ramdon hu kumaleli leli ana harat kapma. Biraman hikik bakomam tachi. Igona ni raman hikik bakobep minini nehu kot padah kuruti takanga. Bananong kawin hinehu Jesus mo egoroloikik. Komdap makluh mu pita na ya te busi non subu. Jesus mo egoroloikik ta makahte mo egoroloi pita. Modoni bam tekik yo magachi bam tekik. Jesus moroni kiknanang no kumahurali halan. Bi man hural minikik leren seranae. Bi man vechikik baro manet kolle to seranae. Achi seranae haramdon nima vechini ba man vechini. Iko kondoni no nima vechikik nanong ba man vechi buri kiknanong. Koweb nehu. Subu Jesus namul mabamul na abemno. Kowinih kabaran nokap manu gahnat wukak dinikik. Kowechi bom lana na iko na mahurali halang. Kowi wah subu iko kot palingga barak tenananga. Te entorah Jesus te masamul lebini. Beb mini non tarut ni nehu. Mane yali be banan mulma. Beb mini ni nehu randi neseswa non mulma. Tamalilinga nehu Jesus pate bage ketna. Karurong tani non dalekte. Teweb nehu. Nama samul banan mulma alibe. Nama samul neleud nemi. Nan mulma be mi alibe. Igonan utah nan doki ginan. Bagimi bikan doki ginan. Tebalang atsinera ini nehu. Niman mulma babul alibe. Bechi achiserana nehu. Ramaleli lechine ne magabis. Bamuga mulma. Tete baiten tarut ningang ya top mini ni mate. Bagoni biya Jesus mumurani haram dah kuru halan. Kasosoron takate web nehu. Christ ate samul lebini. Masih mulma alibe binas kaniat lewihan baliuru. Non tarut ni birat web nehu. Masih mulma alibe diniut lemahak. Atsibale le non tarut ni te web nehu. Tan kita masih mulma bibirin metak teserana man kita. Atsibale ngamate mu web le non tarut ni nehu. Petak teserana man kita hamasip mulma mini kasosonon takani. Dad ni non tarut ni biteb nehu. Jesus te bat suru nehu man mulma wilwil wale. Man baka di tengah negal galte. Karurang takololo non dalek tinano igo mulma libya man bamute ibukno. Non mulmaan aci serana rabat kidlet sine binelinga barani no kapman. Igo nani raneli ni balet sine le bora seberan anitibate ningale metachian. Apma Jesus musik mulma iwa karuan. Musik mulma hune malinon tarut ni baben palewin na nahlebini. Achini na namba manegong e haram mo metani Jesus. Birabuka tino kapman bineb mani di surak leni. Ni biatia mulel wosi kapman biba masa tarut seranae. Tes kaninon masa ni gelnan wuren no da kapman. Teweb minikiri nehu entora masip mulma ba manihu taruta harabinon dinut lemu. Manes kani mam cikte tera wa minini. Teble non buk nehu masih mulma mini borangaran le mesal nanu. Aci harat mate harat lo mutani Christ barandum rebawo. Bigo haram lo mutani Christ haramas ngama gonini bilan van ben. Ni sera randum reba waleh binesak ben le mesal nanu. Birandi beni ginana hutnen mulngan man bulong. Ranwan wilwil waleh tamakong yakom gabun. Mani entorap mahman mulma. Aci te baling ite tonga. Teweb ni humanep male tora hachiman bases waktenga. Ugo nanong karugit lechina mi bina linga barani halte kapma. Karuses wakarana na ini igo bap manu titegi mi le tora kat bases waktenga. Taran goman bulong entona na konlel gollo halam bina git lechinem. Rate ulule Bible nehu. Subu Jesus Christ masih mulmadini utlebini mini borangaran. Mini ngaran non kasoso non takani. Bi mini dalek tetingan ngarsik non taka. Bigo harat mate harat long mutani Christ randum rebawo. Bikiri ahtamas ngama ahtam dilitan. Kiri mini go harat mate biram dumre tan sakura gura kupale lebini. Binanong tan dibenta kaigina nahutnen mulngan man bulong. Entorah tabukak tinorakap man binarong mutani Jesus.
Mudumuy kidi lihal teraba. Terango ilan kauleng-leng nokon kawol-wol. Igo nani tamahura lihal teraba. Te ugo nanong entora tandah kuru Jesus. Nora lelian man gabis lemtan. Tan wonih kabaran lelian te Apma dini letsineda. Tan baritan lel te Apma mwele liorana kon Jesus mgapma. Igo nani Jesus mwe gololoy kiri tengal ngalsi. Tabat mwe gololoy ni mini mam chin chineda. Goni kiri bitabat chesra mwe gololo an mini achi wat nedeni. Iko achi mon ba mwe gololo ngai kiri. Ba kiri tan mwe gololo ini. Tan leli gonan tenong iko mwe gololo anon taka mandile chineda. Bimam chin halon Jesus nantea. Teskanon masaru kiri entra tate yachi kapmaan. Te mwe gololoy kiri ninga mate entra tate noni wel ngama. Entra tam hura luh muli halan Jesus. Tapi te konon taka mapma bimorok lechineda. Mam chida biwalin youtnen. Ikotan eskani kiri mini. Man be chikiri batan balel katnga. Yone digap kau yone git kitiriak. Leutnen lelian tigap manira. Tapi te konon taka mansong ni lechineda imo gololoan. Bikabisan bilelian tigabis. Taka bitemada binondalek te moses rakiri entora tam hura lihala na te was. Beb mini kiri nehu kan bam tatsian. Bita maali nehu tamba ditinganem tak teloa. Bita bitek te adlitan. Orawon taka mat kolsasi bita bitek te tegap ma adlitan. Batami himatak ngayon taka leren seranae. Moro ni kiri nehu tamarop top mini yone dangro mini leren seranae. Tandop top was luh mini tamako tamrop top mini walun no damueran. Tan bari tenga negita ba mugita kiri morong tani kiri. Tandop top mini yo tandang mini entra tam hurali yo entra tamu. Rasna tandang lehan Jesus. Igonani ihwat ni te bulang taka modoni. Bi rasna taka manong tano datang ran. Enton tam hurali hal teraba. Inerong mutani Jesus. Goni bitan sesera chiwat wat ni nirini. Tan sesera radanai Davidani binuchudani. Tan sesera nuchudani ri hal te was non taka. Tan hulu tengal ngalsik dini buk non taka Bible. Tan babat larada na ini leut seranae. Igonan taka murare kidi. Tababat laba ora taka karakan leutan batam gagan. Tamdo ni go tamaskani miniatsi haram sesrana lentaka. Lihala batan sesran hu tababat la taka. Kidi ahtabiatsi meresan batawe achi matwoni. Kidi taleri lelian terabis. Tan balastean bitan bageketan bitan bale lelian terapman miniachi wat nedeni. Ikotan la siap manonachi batagele apmanang yotas kakpam lamini. Ikotan wosino rameres batanes kani mondokoy gelnan. Halan Jesus pategabis wawale. Jesus maling luhmu go haram huran luhmuli halan. Bini nanti behchini ni hural bos lihalan. Temlil bayang, meres nan lets net temlil bayang, kapman se raban van, biwam se nan man rob se. Temlil bayang, meres nan lets net temlil bayang. Kawol wol